Cinta ini pada dunia, mari sebar cinta Yesus pada dunia. Kaya sanong kasabon, manati din sanan. Ano misi sa takad isang sambayang. Kinarahingan sundo isong kerajaan sorga, kung sikaw dat kasabon iti, kano ka kugahid kapag yampay, magisiso, maya dot kaisisan na sumbayang sabon, kung sikaw mantadat panghakanu gisambot, nuno na pa'y ambulayan dahay, nga tarimo dahay, mampayad ginapay ngukab, tarimon dahay nagi, dat sakirad, manahak dot panudukan, sakadung kumad, rohani dahay. Tinasambayang dahay, isokran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mo boras ako sa nang kaswaban, kumanatid insanan, kung sikaw to, kano takod kapag yampay kagod kaswaban ba na, hali piadat, ay alumisot, asang kuro ako sa nang got, kawawayaan na talon takot tidon, dagi, rumasam, hitih nga, rumasam tamod, diteno, momoris-moris po bot bay no bo? Koririk katiti tantaraw tid hitid pamol dit kaswabon bay no? Itin na did. Di nakasampat at minangin lagup yang. Minangin lagup yang nga no ko nakasampat minaningalan nga di maapkan na tid iya ti panampakay bay no lagi. Okay. Puji Tuhan tu ay nakampay ta kay man maya edit nakano ta kay mampay edit maraton bacaan pamuridan iyo nga minampay ako dito nun iswa nga tindalanon karikot na kopya nga ilo no nakatalib-talib di na timpo nga ay milakura yan dat iya di namatuhat nawayaan di tantaraw tu dongotuong nga ay ko maganwano kaswabo na po ba no? Turo tadaw tulan ko onom tulo na po panambarasan dati nga muhang momurimon. Ino padahit tulo kapila nga ako di elan na madusun mo. Cinta bukan satu perasaan. Ayat na padnuman anu nga isuang dot Yohanes hapodam 5 ayat hapodam 2 hapodam 3 kainibaan na pala ayat iti minaboras nga itinahot ay pabarasan ko, susunod ko, susuho ko kumada kayo. Lisihot na daw ko tulun sa pitulun, miagal daw dalo misi daw kayo. Itinamatiot panuhuan ko kumada kayo. Pagilisi-lisi ko no. Muntok na pod monomboros tay ko manahak ka counseling isuang dat pikaruhangan tay ko keluarga atumbayaan ko dat ay maya dat jabatan da sikul jabatan kerajaan iti jabatan kerohanian jabatan isuang da kerohanian nga ay itinapakamoyan dat counseling magisuway-suway at awayaan nati o gumo.
tumanod na pod nawayaan itit ay manurat tat pelajaran dati nga harohi ipagilitan dit rumikat to may counseling kasiyo daw mo boros kumadoho dat kuno di opo sila karuhangko ka. Kuno di sinta illa karuhangko ka. Nga halip ya miya galidi, sira na papakinongohon kumanta didit pibabarasan diyo lo, nga apurimanan ko isalom mo pa kapiyo ginawa dilom haro po da kasariit ay piginawaan haro po kasari. Halip yan okoro no nga haro hima. Woko na pumantadat kaboling kahangan ni di nga kainta lang sayrad iyolo na po nga ay asalan diolo do mongilo do ino pa ikapurimanan ni di nga kauupos ko kapurimanan na tomod. May dagya dati imbulaya impeng kukurati kamo yon dat ay parasaan no isinta papiyo nung gali la sinta la dusun bo. Lisih ka nga kasih sinta man po sinta lagi sinta karas. Sira na po karuba toko sa sangulun ino po hikapurimanan dati di nga kamuyon da kawas paing kawas asawat hinggad iyati na po nga agayat montaki sa sangulun. Agumo at ay kaimbayat din na kuratu agayat ako. Wakan na po mungkin da ikagayat nga amo na magido ila kamuyon turas. Kada ako nakaudot at ay para surupa itu nomor 2. Tatap na nomor 1 bo. Boros na to modit para surupa nomor 2. Yo pia nga ay tatap na pagulunan na pakapia minta kam turas bo. Atapot kapia. Ina pa hit kaboboyohan dim nomor 2 nanda rin. Tu okito na pagyad kirap kanu nga okito na pakapia kapagulo nga akon kay kaboboyohan siya ituras. Jadi kapagulo na pakapia akita turas lagi. Atay na hinsom tay ko awakas siya ko alundus iri na kapagulod akito. Iti na patang ako sayam kapagulo na pad akitam turas la. Atay kakusayan. Kumoduod akito. Mantad dahiri turos. Minsiriba. Nanda pangintangan di titang kusay. Nuno. Tapayas nga kagaya. Tiga titang kusay. Kadi mo napot bo. Andia. Minsiriba na kago. Orikos kamo. Iri nga. Iri na kay kapagulod akita de. Akita hiri. Mintutun nagindam makukura. Mumbalan dan may pangilah dat numbur teko isay tambalot ti siyo. Ang balot po nam hiri nagindan aylan nagindahat kaboboyuhon. Jadi kakitanan po di dati nga ino pa'y gulod akita nga mimangga iti na kauras-urasan mo para surpa. Iti tangondo nga iso ibo. Gulod akito hinsam kamo. Kairakis yo kagalagali say pangingirak. Mantad ko iti napagyatang ako say nga ay sige ha kamo ay tapayas. Manguro hindi ko mo natapayas ay. Mantad ko
O kon jadi kok tapayas ti dentong kusay intan ded agayo masal kamu komun po nga uridi angkat kopiangkat ka amo kopiangkat mo tiget kawakasonom itinan amo ti tumali bitit dentongon do pengintangan dat akawas ko siriba iri nga intangan itit tongon du kagumuan na puno nga magihumin dit anga kawas iti na po di tongon di baduludom katahuri na di kapagulo na itangan na naro dulod lagi kan kaya di kay kongonuan yadi ndia jadi aisa piswayan tak kusay to ko tongon du to tinga noraitan pagi ditid ino pay kapagulo milo kanto borosan dat ino pay kapagulo o kita nga iti kauros-uroson rupa paras rupa tu ato kapag ya kaboboros iri nagi o kita nga iri nagi kapagulod o kita saira na pondo dat kain tutun toko boleh jadi do kaboboros toko andia sukay nagiganda kamayan dat personality kaboborosan di siyo paingkuro o kuat na kuy siya mong karingaw ko paingkuro haranang kuy kaboboyuhon di siya ipopohoy rak na po dia ko paingkuro sumusuhut nagigyari tu kobasan pag yan natitihom asusa to koy dat karubaom ay papaintalang nga di kaboboyuhon dat yun di isay na koy lad ay orahian dat ampuy rakon ni tulun hari makuy ay orahian dat pinguhatan nun hinggotadon painsikul ka po kamu nuno karaja akon ka orahian to kad uhotan ti di akon punad uhotan dat piro na taon nu piro na umur nu to koy orahian dat ati lambusan na pinguhatan na miyagalid di ayin tutunan pohom ba sayra da ka pintutun sekiran itim yang balut miyagal ko kusay sa pikusay tando sa pitando ayin tutunan po kamundat satu kepala kadati nunuh na pando boros piyat taso akan nga ay say masalah andi harenang ko dat isiya na padi nga pusaw dia katahuri no mo tingay lagi kapagulon mo tatap no o kita dati turos koy nani nano iri ni kapagulo sayra da ka pintutun hirita ka nad ay lanin dat paingkukuro ka boboyuhon di siyo o pusaw isiyo ka amo kumadia paingkuro gati ka munda o pusaw haro himunti gati sumandak te ko tanak wagu dat ay paborosat muhang ako dia ka kan ka yadi ka ay siya paboros sa muhang nga ina pa may pamumusaw dia tokoy kalala po di demanuk dat mamusaw di tanganak ina pa tigay manuk kumaganak di sa kira na pod ngunu sindawo tanak di manuk nga hirinod tokom ay mantagir pud iyo polo ipalapadat may mangko pangkarab irinay ka man kud pusaw dat mamangala kalala po di manuk kumaganak paingkura ka man da pusaw haro masaalano no piya pasunodon baru status nga onde nakuro ko kamuhot ko kita di status no nga o sikap po respond nakuro ko ka
nunu masalah. Moy akan nga nakasaliwana to sit iho kada iho membayar ka. Iya dia kamun daw puso dige sumakay korita iri ngay may pangukab. Oy, ukaban it tatobon di korita. Ukaban kasuang tabanan ge. Kun ko iya di kay mamusaw. Sekira mirikaw ngon ngay gaya ta itiri kohon. Kasuang hiri apa kairi kau pasusurungan naging da pensamok. Oh iya. Iya dinay kamandat apusaw kadi wa. Oy harmangku di jerawat nu diti karena kan yo kita ngai. Palad. Penggura din nakasawa opusaw. Opusaw ko po di sawod ako. Ino po hit po nakakawin nga ukaban nga itotobon gi. Itotobon di korita. Ukaban kasuang tabanan. Tokoy aramay na aditya dihoy gi. Ikongonduan okon ko aramay na haraho mamusaw gi. Tok. Haro po iyo di bayno ka. Haro himati. Haro. Nokuro. Haro hit no kagadi saritan tambalu tiddi. Itinapatulun tinapatandu nga pakaraja. Mengirad pakaraja rumah sakit kok pakaraja hirisikulan. Saya rumikati sawo daw may pagano nga ngayon di sawo daw ukabay tatobon. Rumah sampo tay ka alasu tadaw nga kori katahirim sumaliwan ni sawo ngan daw ukabay tatobon. Pasuang. Sumuang tay ka sumaliwan tok mani di sawo daw ngon ukabay ngon tabanay. Tahu-tahu naragi tatobon di korita. Tahu-tahu narago tatobon di koritam iri kokuan det inay sawo kay mangukab. Ino pa di tandu nga kay mangukab. Jadi ikusay idi sawo daw may pangukab. Ukaban tabanan. Ragon na daw. Ragon na daw kau hitatobon dat ihirip panumpang ay kongonduanom. Nah, ukabanom tabanan ko na di sawo daw kayo. Iri kakuaan dat ay ngon di sawo ukabay tu inagay sawo milo mangukab. Milo hitondo ukaban. Ukaban mantad da suang, mantad saliwan kay kokogon dit yolo. Ragon na daw ko itatobon na po ng igalibang. Iti monompuirak. Tumbayaan ako dat iso na pamantadi kagayat dati mengirok kusay tay ko tondo nga orohian tokod ino po hit kauhangan dati di nga ikamondat humor. Okay? Iati nga mirakirak puno ko'y rakirak dati ay kapiampay to konosyo. Amu kakagya otu hilot gusi iti montis otu tu panakangis-angis. Iho tigya nga ko kita kuno podit ko kita kuno da kod imi karuhang dat iti adit kaira kan po kakitanan nga minta lang ay ginaw kud ay aramay ni lumi karuhang amu nakantay lolo mitogo doy kana ginawa ko. Ko kita kuno dito nga kusay bingirak no bintampuirak monompuirak nga minta lang iswang ginawod
Ay so nakanto pitagadan de lo sawo daw lo kano ginawa ko. Puji Tuhan da sakirana ieu di nga hari mo tigyahit pono kira-kira ka ikaw gumuhan nga hiri na pamawalay oso-oso nong lo korogon isaliwan na po igaradya ko tok pono kira-kira kaulid iwalay asusa kano kakitan nipon mangirak kurga dito iya digi jadi mantad ko ilo no po komonot penempuirak kairakan korohian dati mengirok kusay ko tandu iri na ngay kagayat dati muhang ko sa sangulun tumbayan ako ipagilitan dati nga harohi ko piyohit minagano keputusan na muhang ko dit sawo no dilaid sebab det menempuy rakisio ngapain kura di baino harap di penempuy rakisio iti dendo pengkura iya kayo himi karuhang harap ko sopi togod sopi urodus umbalay dagya kagud mengulang-ulangi penempuy rak dilaid gumu ipanampuy rakid di wo haro no poralan kamuyan ko yun itinapot ay kailan mo nampuy rak nga gumu na po idea di siya did paingkurad mo nampuy raki karuhang o kano pa ka mo nampuy rak nga mongontok paingkura mongontok iya ko na pa'y kailad kuntaw kailad silat man gad ako tudo kay sawad ako ay langka tudukan ngay rasya tudukan na rasya jadi man nagyan dawon sayo dat kamadi na kita kulad manudok ka silat sakirano kadit manudok ka silatom sakirano pod aya mutut talo YouTube boy masalah no nakuragadi la tu mutut tila YouTube pod tumogodot sawo do kayo nga iyon ka